Na 15 hodin plaščanica položena u cerkvi u Berkasove i Bačincoh. Na 16 hodin u cerkvi u Sremskej Mitrovici s obhodom za plaščanicu kolo cerkvi i tradicijnim postavljanjem straži kolo Isusovog hroba. Hodinu skorej za šitski djeci u cerkovnej sali organizovane pisanje i farbenje pisankog i tolkovanje djecom objad paški i coše šitsko noši u košarki za pošvecenje. A na 17 hodin plaščanica na Isusov hrob položena u cerkvi u Šidze i u Bikiću. U cerkvi u Beogradu na Veljku sobotu na 18 hodin bude služena voskresna utrinja, služba Boža i bude pošvecena paska. Velkonocna služba Boža i pošvecovanje paski na njedzelju u Sremskej Mitrovici bude na 5 hodin rano, a služba na 11, u Bikiću na 8, a u Šidze, Berkasove i Bačincoh na 10 hodin.